أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي يبيانكوبي أياو من Piindi TV هاتينتي émission meɗen Konngol l'Islam caggal yettude Allah mo ganduɗa kanko woni biɗo e alqur'ana laqad manna Allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kanko Allah en jettimo kanko biɗo wonde o moƴƴini julɓe ɓe tuma nde o neli e maɓɓe nelaɗo jeeyaɗo e maɓɓe on ari ine andina ɓe deftere Allah ine senna ɓe senna pittali maɓɓe e kala gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe ɗe cenaki e neɗɗo gila e hasidaga en ha gueɗe nanduɗe hen ha gangu en ha wonde gofowo Allah en foof o senna hen jomum ha fittandu heeɓo o andina ɓe deftere Allah o andina ɓe karallagal ngal ganduɗa hay so tawi ɓe laatinoma min qablu ko adi ɓe gonno koye majjere muɗum ngal ɗon karallagal noon Allah serani ine waɗɗum e jeeyaɓe muɗum aɗa gandi kanko nelaɗo sallllahu alih wa sallam o haali kadi o wi innal ulama warasatul anbiya o wi wonde anduɓe ɓe ko kamɓe donti nelaɓe ɓe o wi annabaɓe ɓe kamɓe ɓe donetake dinaran wala dirhaman ɓe donetake mbuuɗu wona kalis wona kange ala o wi woni koɓe donete ko gandal sa daari nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam kanko woni annabi cakkitiɗo annabi ala caggal makko ko fati annabagal ko fati wahyu ko fati deftere Allah wonta jippo kono noon hikma mo Allah haalno o ha joni Allah ine jippina ɗum e jeeyaɓe makko ɓe ganduɗa ko ɓen goni anduɓe ko ɓen goni lomtiɓe nelaɓe ɓe ɓen jeeyaɓe Allah noon ko e maɓɓe woni ɓe ganduɗa eɗen ñemba e maɓɓe eɓe jangguina en eɓe cenna pittali men hoɗo no nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam waɗiranno ni saaha annabaɓe ne waɗi zamanuji walla e nokkuji ɗi ganduɗa nelaɗo nelaka ɗon kono waɗi hen nokkuji kala to ganduɗa annabi nana ɗon hayso nelaka taw omo golla e diine nelaɗo gadiɗomo o to woni ɗo wurtat yimɓe wonɓe ɗon ɓe guura ruhuji mabɓe ceno o wonay andilleɓe Allah e karallagal e ko nandi hen serani noon ha joni ne waɗi seremɓe ne waɗi yimɓe Allah ɓe ganduɗa ko waliyaɓe eɓe jokki e on sifa ko hono noon kadi anduɓe men ɓe gonduɗen ɓe ganduɗa Allah ne addaniɓe hikma eɗen jiiɗi saaha foof wondude e maɓɓe eɗen gonda e maɓɓe taw goto foof e meɗen ne e galle muɗum hono ayawoji ɗiɗo ina wona sababu joddoɗen goto e maɓɓe yewtana en famna en ko en pamano sikki ala kala ko ganduɗa kala ko ɗigguinɗa ɓuɗo Allahu ahad so tawi goto e maɓɓe firanima ɗum kadi ma faam hen ko a famano ko ɗum woni sababu saha foof eɗen nodda e anduɓe ɓe waɓe noon ɓe ceediɗen gandal muɗum e karallagal muɗum en beele ɓe gara ɓe ballodira e meɗen beele pittali men ene gurta beele kadi kala ko ganduɗa senaki ne wonno e meɗen kadi Allah ine danda en hen nde wonno julɗo kam serata ene siftine ɗum woni Allah wi nelaɗo sallallahu alih wa sallam siftin e inna zicra ay siftinde nde ine nafa gonɗinɓe ɓe waɗi wiɓe gonɗini tan hankkadi gasi jarani mbiɗa nodda ɓe ala siftinde nde ko hen jeeya ɗum waɗi kamɓene ɓe ciftina en hande noon en keeɓi hen goto taw ko tedduɗo ko gandaɗo kadi eyyi mo ganduɗa kadi ko keɗeteɗo no fewi walla ko heɗeteɓe saabu wona tan omo woni gando gandal makko ne wondi e needi ne wondi e fahmu omo wawi kadi andinde omo wawi famminde to jeeyaɗo kadi ko noon wayi to ƴoogi ɗo guila e enɗam ha ko nandi hen ha e yowita so jomum yowitiɗo foof kadi ɓuural mawgal kadi nana ɗon woni CHERIF SOULEYMANE DIALLO mo ganduɗen goto jeeyaɗo Koundara mo ceerno meɗen Ahmadou Mouhtar Diallo to Koundara eyyi ɗum kam kala jeeyaɗo dental Alay Mouhammad Saydou radiallahu anhu walla dental madinaɓe ina gandimo nde wonno jinnaɗo ko goto e mawɓe dental ngal wonno ko neɗɗo mo ceerno horsinno mo ceerno yiɗi eɗen gonde e makko ɗo eɗen jiiɗi haaldude e makko beele o addana en kadi e gandal o famna en beele keɓen ko eɗen naftoro ceerno caggal nde min jetti Allah min juule nelaɗo sallallahu alih wa sallam min bismimaɗo
aywa min calminma kadi min gaccuma calmina bandiraɓe yeeɓoɓe en ɓe. alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم في إحسان الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. مسب جلب تدبه يبقى ينكوب أو تيلي بيندي تيفي من سلمني أنو ففما دون سلمنا نقول الإسلام سلمنا نقول جكرة أندم سلمنا نقول جل سلمين تبندرا بمودو وني نقول سلمنا نقول كوي قولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تقال لي سلمين دون بندرا ب هاجون وينو إن ناتن تن أيوة تره hande jidden inchallah wonno ko konngol l'islam ko fate l'islam haalete jidden fuɗɗorade ko damal ngal woni ko fate tawhid gonɗingol allah eno allah foti gonɗinirede e holko woni ko waɗɗi hen neɗɗo andude nde wonno hande aduna o no jiiruɗa goto foof ene haala ko fate tawhid ene ɓene pooɗa ga ɓene kaala ga ɗon jinmi kalna bandiraɓe ko fate tawhid. aywa eno neɗɗo foti yaarude hen e holko neɗɗo foti gonɗinde hakkude makko e joom makko. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ko mawduu himmuɗo no feewi nde wonno no wiruɗani dina l'islam ka ko dina ka allah subhanahu wa ta'ala suɓani en waɗi hen ko hen woni ko jibina ɗen ko hen woni ko mawnuɗen. l'islam o foof eno himmi kono no jeeya e ko ɓuuri himmude e nder l'islam o koko wiyete tawhid walla eno wiye aqida ɗum woni wotiɗingol allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon annabaɓe adiɓe ɓe foof tuggi baba adama alayhi ssalam ha yetti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe foof ko woni hitte nelegol ɓe faade e yimɓe ɓe ko beele eɓe yamira yimɓe ɓe yoɓe wotiɗin allah tabaraka wa ta'ala. ko ɗum waɗi sen teskima ka karko alqur'ana allah tabaraka wa ta'ala eno heewi wi'ude wonde min nuli kaari faade e yimɓe makko ɓen o wiɓe an ubudullaha walla an ibudullaha rewe allah subhanahu wa ta'ala. deftere men tafsir nde heewuɗen janngude nde tafsirul jalalain sa teskima kala ɗo wi an ubudullaha o heewi ude ko wahidullaha ko wotiɗine allah subhanahu wa ta'ala. nde wonno wotiɗingol allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum woni sabu malal neɗɗo aduna ko ɗum woni wonata kadi sabu malal neɗɗo lahara. nde wonno neɗɗo o omo wawi wonde e l'islam o wotiɗina allah o jogo finde nde tawata ko sellude o jogo gomɗinal ngal tawata ko sellungal hayso tawi woni o woofi allah tabaraka wa ta'ala o yeddi allah tabaraka wa ta'ala ɗum haɗata so tawi woni o maayi o naata aljanna walla hayso nannama jeygol o sumoyama toon o sunnete toon ko fodde ko omo laɓɓine e bakkatuji makko kono madama wotiɗingol makko allah ngol eno selluno finde makko nde eno selluno caggal mum o yaltinte e jeygol woni yiite nge o naade ka aljanna. ɗum waɗi wotiɗingol allah tabaraka wa ta'ala ko kañum woni ko woni sobas man dinaka kañum woni ko woni lasli dinaka. jinnaɗo amen o mawlana cheikh ahmadul mukhtar radiyallahu anhu o wi'anno wonde tawhid eno waadi e diina ka wano sobas man waadi e suudu ni no woniri so tawi woni sobas man ala suudu mahotako ko wano noon so tawi woni tawhida ala tawat ko diina ala. nde wonno ko tawhid o woni hunde mawnude nde neɗɗo o fiɓ jogoto o wawa dañude malal. ko ɗum waɗi sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nde wonno enen ko en julɓe yettode wodani allah ko en sunniyankoɓe woni ñemtinorgal men mawgal ngal woni ɗoworgal men mawgal ngal woni ɓundu men mawdu ndu ƴogueten ɗon ko ƴogueten ko koɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e deftere nde o addani en nde woni alqur'an. ko ɗum waɗi allahu wi en ka deftere makko teddude laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun walla uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawma al akhir. o wi wo laatanima on e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñemtinorgal moƴƴal ɗum eno tindini wonde ñemtinorgal men manggal ngal ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
sallam. Ɗum waɗi kala ko eno haale e diina, kala ko eno golle e diina, kala ko eno waɗe e diina ka ya taw yaadi eno nelaɗo sallllahu alih wa sallam gollirannono, ya taw yaadi eno nelaɗo sallllahu alih wa sallam waɗiraynono. Ndeke noon neɗɗo o so tawi woni o fiɓi finde, so tawi woni finde nde koyo nafmo, finde nde koyo wallumo, ya taw ko finde nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde fiɓno woni ko fiɓi. So wona ɗum finde makko nde wonata ko finde mere, wonata ko finde nde tawata ko bonde. Ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe makko ɓe namninomo ñalorma goto, wimo ya rasulallah ayul amali afdal. ɓe wimo ko an yo nelaɗo holko ɓuri moƴƴude e golleji ɗi foof. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiɓe ko imanum billahi wa rasuli, ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗi fof ko gomɗingol allahu tabaraka wa taala, gomɗina nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. ɗum waɗi sen teskima alqur'ana o ayeje tellinoɗe makka ɗe ɓurɗe hewde e majje o noddata e yimɓe ɓe ko faade e wotiɗingol allah. nde wonno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde o ari makka nde o tawi ko heefereɓe shirkaneɓe allah tabaraka wa taala, eɓe jogui sanamuji ɗiɓe rewata, minen min mbiya ɗum jalan, ɗi tawata eɓe rewa ɗi, eɓe fiɓi wonde ko ɗin sanamuji nafata, eɓe fiɓi wonde ko ɗin sanamuji lorrata, eɓe fiɓi wonde ko ɗin sanamuji arsikata, eɓe fiɓi wonde ko ɗin sanamuji malnata malkisina, eɓe fiɓi wonde ɗin sanamuji ɗon ko ɗimɓe wawata rewde ɗin ɓattina ɓe allah tabaraka wa taala. wa ma nabuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa, ko noon woni ko ɓe piɓirno. joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari noddiɓe faade e tawhid billah, wiɓe woppe dendagal ko rewoton ko wona allah ko rewon allahu tabaraka wa taala goto. longini ɓe konngol wi'ude la ilaha illallah. holko firi la ilaha illallah? ko wonde ala reweteɗo e goonga, nafa rewowo o lorra mo rewani o so wona allah tabaraka wa taala. eno woodi ko rewete ko wona allah. qur'ana tabintinani en wonde woodino rewɓe nangue, qur'ana tabintinani en wonde woodi rewɓe sanamu, kono noon reweteɗo tawa ko e goonga o, tawa omo nafa rewɗomo o lorra mo rewanimo o, ɗum ko allahu tabaraka wa taala. ɗum waɗi noon nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari noddiɓe kamɓe qouraychiyankoɓe yoɓe rew allahu tan tawa ɓe rewani goɗɗungo ko wona allah subhanahu wa taala, no jeyano e ko ɓe namnino allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hol wonɗo on allah mo ɓe yamira yo rew. ɗum waɗi allah tabaraka wa taala tellini suratul ikhlas, simore laɓɓinayde allah dewal, waɗi e mayre kayre simore nde tawhidu billahi subhanahu wa taala. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi en nden simore ɗon taadilu thuluth al qur'ani, e nde fotodira e tatabal qur'an, ɗum woni suratul ikhlas. hefereɓe qouraychiyankoɓe ɓe arnoto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam menen emin jogui sanamuji temeɗɗe ɗi gasnanani men haajuji e men ɗi. meɗen rafe min wiya ɗi yoɗi sellin men ɗi ronka min sellinde, meɗen baasa min wiya ɗi yoɗi arsiku men ɗi ronka men arsikinde. joni ɗi ko sanamuji temeɗɗe ɗi min jogui reweteɗi ɗi nafani men. an aɗa nodda men yomin rew allah goto tan, on o gasnana men haajuji amen ɗi fofof. haalani men on allah mo wonɗa men yamirde yomin rewɗo hol kanko, beele o iwi ko e jandi, beele o iwi ko e kanŋe, holno o way kanko allahu tabaraka wa taala mo wonɗa min noddude yomin rew o, saabu sanamuji maɓɓe ɗi kamɓe eɓe andi ɗi iwi ko leɗɗe. ɓay ɓe namnima ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, nelaɗo deƴƴi jabaki. allahu tabaraka wa taala cippini suratul ikhlas wiɓe holɗum qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. allahu tabaraka wa taala wiɓe qul maku yo muhammad, yani wi'u ko an yo muhammad, huwa moɓe namnotoma habaru mum o allahu, onon allahu ahadun ko o goto. aye oɗo ahad ko ɗon woni ko tawhidu woni ko ƴetta wotiɗingol allah tabaraka wa taala, wotiɗinanamo dewal nde wonno ko kanko tun woni ko hana rewede, goɗɗo go ma goɗɗum go ko kanko ko wona kanko hanaka rewede. jonnon nde ɗo simore ikhlas kala hen aya eno pirti aya adiɗomo o, saabu sen ƴetti qul huwa allahu ahad holko woni maana allah ko goto, nde wonno allahu samad kanko woni pandeteɗo e haajuji ɗi fof, kadi o humta haajuji ɗi o panda e mum ɗi fof, hay haaju goto o ronkata humtude
subhanahu wa ta'ala ay joni allahu jaabiɓe wonde ɗin sanamuji mon ɗi ndewaton ɗon nde wonno kanji ɗi hanaka rewede ko ɗum waɗi eɗi ronka on humtande haajuji mon ɗi fofof wa amma non min allah nde wonno ko min tan hana rewede min moɗo wawi humtude haajuji mon ɗi pandoto ɗon ɗin fof holko woni maana kanko woni allahu faadeteɗo e haajuji ko lam yalid walam yulad ko de wonno o jibinali o jibinaka sabu si tawi woni hoddiranoma neɗɗo kan si jibini sikke ala o wawa humtude haajuji paadeteɗe mum fof sabu haray omo jogui haaju ɓesgu makko ngu so tawi woni neɗɗo kadi jibinama taway omo jogui haajuji mawɓe makko ɓe aslu ko yalti e mum ko o wawata humtude haajuji ɗi fofof nde wonno noon allahu kanko lam yalid o jibinaɗi kadi walam yulad o jibinaka ko ɗum woni sabu omo wawi humtude dendagal haajuji pandaɗi e makko sabu hay hunde yowitaki e makko ko haɗatamo humtude haajuji tagore makko ne jonnon holko woni maana kadi lam yalid walam yulad ko walam yakun lahu kufuwan ahad o ala yerujo hay goto sabu sindo wonino omo jogino yerujo o jogotono jibinɗo walla o jogotoɓe o jibini nde wonno noon kanko allah o jibinali o jibinaka o yaltani e goɗɗum goɗɗum yaltani e makko ko ɗum waɗi kanko subhanahu wa ta'ala o nanda e tagore makko nden o ala yerujo hay goto ɗum waɗi noon oɗo aqida selluɗo oɗo tawhid ko oɗo woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama jangini sahabaɓe makko ɓe jangini tabi'ina en jangini tabi'ina en ko ni woni ko ɗum jaɓodira ha yetti mawɓe meɗen yetti serenɓe meɗen serenɓe men ɓen kadi ƴetti awwaliya e diina ka fofof ɓe mbaɗi ɗum e janngugol ilmu tawhidi ɓe mbaɗi ɗum e janngugol ilmu alaqidati ɓe holli en wonde neɗɗo o so tawi woni limanagal makko ngal sallay so tawi woni diina makko ka sallat ko la budda taw o janga honno wiyete aqida sen ƴeewi defte ɗe janngeten ɗe eno jeeya deftere nde atoɗe janngude muhtasarul akhdari duɗe men ɗe fofof fuutaji ɗi fofof fuuta jalo fuuta toro deftere nde neɗɗo atoto janngude e duɗal holɗum ko muhtasarul akhdari holko cheikh abdourrahmani al akhdari wiyata en toon o wiyata ko awwalu ma yajibu ala al mukallafi ko tashihu imanihi ko atoto waɗɗade e dow hellifaɗo o ko sellinde gomɗinal makko ngal idan ko si tawi woni o sellini gomɗinal makko ngal ha pari on saha noon aruya thumma marifatu ma yuslihu bihi farda aynihi ka ahkami salati wattaharati wassiyam ko ɗum waɗi goto e mawɓe amen eno wiye ceerno samba mombeya rahimahullahu taala omo wi'a e gimi makko si a hoyɗi ardin andinagol konngol limanu adade ladial holko woni maana si a hoyɗi ko so tawi woni a hellifama bi maana a woni hellifaɗo nde wonno mande kelle fuye ko hoyɗitagol deke neɗɗo o so tawi woni hellifama holko atoto taw wadde ko andugol konngol la ilaha illallah e muhammadun rasulullah ko ɗum waɗi o wi e deftere makko wotere kanko ceerno samba mombeya e deftere arabiya no wiye kalimatu kashifatu kalimatil imani o wiya awwalu wajibin ala man ihtalam irfanu man awjada ba'da al-adam ko adoto waɗɗade e dow hellifaɗo o ko andude on allahu tabaraka wa ta'ala honno wi'ete woodinɗomo ɓawo wasede ɗum waɗi e raɓɓitinade ko ɗum ɗo woni ko wi'ete himmugol janngugol aqida nde wonno neɗɗo o so janngani aqida imanu makko o moƴƴata imanu makko o sellata ayo a jarama ɗon yaaji wadde a faminimin wonde tawhid walla mbiya wottiɗinde allah woni ko pulaar wiyata ngorondi so tawi ko maadi wonno walla mbiya woni fondement sabu fondement so ala haydara goɗɗum wawa waɗede sabu allah jimamo seydou radiallahu anhu mi nanino omo wiya eywa sa nani ne wiye gutte beele ha huɓɓa tawaɗa ko feetere jeyguinana hen eyyi o wi ɓernde sa nani ne wiye yo waaje neɗɗo yo waaje beele o waylo o wona neɗɗo moƴƴo yo taw toɓɓere liman nana e ɓernde he so imanagal ala hen gonɗingol allah ngol no fotiri ni ala hen on an bajotoɗo o wi guttowo ko kañum lojoto tan kono noon ko wuttete ko jogorani huɓɓude wadde tawhid o kañum ardi foof joni noon neɗɗo surtout hono amen en jibinaɗo e l'islam ne yiiɗi diine ha mawni hen tan ne juula ne hoora ne yiiɗi andude ne nana tawhid manam sellinde limanagal makko hono no lahdari wi no kalirɗa joni ni holko foti sellinde e limanagal makko maana holko woni tawhid holko foti gonɗinde e allah eyo yani ko hunde himmude no fewi no wiruɗe nane ni
so wi'ama imanu billahi subhanahu wa ta'ala nde wonno l'islam o ko martabaji tati jogui no andirɗen ɗum ni martaba islam e martaba iman e martaba ihsan martaba islam o eno jogui dosɗe muɗum joyi neɗɗo o so tawi woni o anda l'islam o ko ma o janga o anda ɗen dosɗe joyi so wawa andude l'islam o wa kadhalika iman o kañum kadi jogui ko dosɗe jeegom ɗen dosɗe jeegom ko ma neɗɗo o andade ko ɗen woni ko gomɗinte fiɓete holko woni ɗen dosɗe jeegom go ko gomɗinde Allah subhanahu wa ta'ala ɗimmun ɗum gomɗinde malaikaɓe makko ɓe tammun ɗum gomɗinde defte makko ɗe naye ɓum ɗum gomɗinde nulaɓe makko ɓe jo ɓum ɗum gomɗinde ñalorma sakkitiɗo o jeega ɓum ɗum gomɗinde hoddiro ko moƴƴi hen e ko boni hen ɗeɗo tuga dosɗe jeego ko ɗe woni dosɗe imanu billah jonnon ɗeɗo dosɗe fofof kala hen dosgal anduɓe ahlusunnati waljamaa seeɗen ɓe ahlusunnati waljamaa eɓe andin en holko hanuɗen fiɓude e lesgal ɗon dosgal masalan se wi'i gomɗinde allahu tabaraka wa taala holko hanuɗen piɓude e gomɗingol allah ko andude sifaji waɗɗiɗi e haqqe allahu tabaraka wa taala e sifaji jombuɗi e haqqe allahu tabaraka wa taala e sifa dagiɗi e haqqe allahu tabaraka wa taala ɗum waɗi mawɗo amin wiyeteɗo ceerno samba momboya omo wi'ata deftere makko o guirde malal honno wiyete anda wajibiɗi e liddu mu'um e dagiɗi e lanɗo siforɗo kamal anda yeruɗum e nulaɓe me en allahu yo hisnuɓe rokka malal sintirɗo mo anda ɗum o waɗiwamo ɗom kasi wiɓi haɗe yarugol bimana neɗɗo so wi'i la ilaha illallah muhammadun rasulullah woni o andani sifa waɗɗiɗi haqqe allah e jabge jombuɗi e dagiɗi haare mo woywo so neɗɗo ɗomɗi o jotnama ndiyam o waɗi e hunduko makko o wi'a yo wukkittawa o ɓennani aɗa andi kay ɗam ndiyan heewa nafatamo idan ko ni neɗɗo so wi'i la ilaha illallah muhammadun rasulullah ɗum waɗi so daari to matunu bni ashir ko ɗum woni ko o janginta en toon o jangina en sifaji waɗɗaniɗi allahu tabaraka wa taala caggal o wi en kankone kadi awwalu wajibin ala man kullifa mumakkanan min nadarin an yarifa allaha warrusula bisifati mimma alayhi nasaba al ayati holko woni ɗin sifaji ɗi o haali o wi ko yajibu lillahi lwujudu walqidam kadal البقاء والغنى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال جنون ديدو صفاجي دي وني كو وادي ندو او اندا كو ادي كون غومدينغول الله نو فيتشي بيتشي ديدي نو وودي غومدينغول الله تاوكو اجمال no woodi gomɗingol allah tawa ko tafsir holko wiyete gomɗingol allah ijmal koyo neɗɗo o fiɓuto ɓernde makko wonde allahu mo o woni e rewde o yamirɗomo yo o rewmo o allahu eno sifori kala ko wiyete timmal eno woɗɗiti ga kala ko wiyete ustare ɗum woni gomɗingol allahu ijmalan holko wiyete noon gomɗingol allahu tafsila ko ɗiɗi ibnu ashir haali ɗo andirde ɗi gotol gotol masalan andude wonde allahu eno sifori wodugol mi maana ko o woduɗo seede omo woodi ko kanko woodini en si tawi woni no allah woodano enen en woodata no ibnu ashir wiɗini wujuduhu lahu dalilun qati'u hajatu kulli muhdathin lissani'i wona noon woni ko wi caggal mum on tigi fiɓa wonde allahu eno sifori yenɗugol eno sifori heddagol ala ɗo o puɗɗi kadi o lannata sabu o wi ka qur'anu huwa al awwalu wal akhiru kanko woni adiɗo kanko woni sakkitotoɗo caggal mum on tigi fiɓa wonde allahu ko goto sabu allah wi qul huwa allahu ahad o wi en innama huwa ilahun wahidun ko reɓeteɗo goto ko ɗiɗo sifaji woni ɗi mawɗo amen goto ceerno saadu dale radiallahu anhu sifoto o wi e wonde ko o joom genu riwu basal ko adi ko o joom heddade e luutodiral joom mum fiɓay wonde allah ko yenɗuɗo ala ɗo fuɗɗi joom allah subhanahu wa taala ko heddotoɗo caggal mum joom mum fiɓa wonde allah eno luutodiri e tagore makko nde holko woni mana allah no luutodiri e tagore makko nde allahu nanda e tagore makko nde saabu ko kanko allah wi to deftere makko teddude laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir hono makko kanko allahu ala kanko woni nanowo yi'owo o wi e aya goɗɗo fala tadribu lillahi l amthala watan waɗan allah yiruɓe ɗum waɗi allahu subhanahu wa ta'ala o ala mbaadi sifaji makko ɗin kanko allah wona tere wono woniri dhati makko kin kanko allah wona ɓandu ko ɗo woni ko cheikh ahmad bamba touba wiyata radiyallahu anhu omo wi'a e deftere makko o wiya wa kullu ma yahturu bilbali abad fa bi khilafi dhaka rabbuna al ahad o wiya cheikh ahmad bamba touba o wi'a
wi'a wonde kala ko joli ka ɓernde ma wonde ko ni allahu wa'i wona kanko wa'i noon koko o tagi kon wa'i noon sabu ko o kanko allah subhanahu wa taala o ala mbaadi sakko mbaadina mbaadi makko ni ka ɓernde ma ko ɗum woni ko imam dhunnuni al-misri wi'i almudo imam malik rahimahullahu taala fa kullu ma yahturu bi balika fallahu bi khilafi dhalik caggal mum jommum fiɓa wonde allahu eno yondini e tagore makko nden inna allaha ghaniyun anil alamin allahu no yondini ga tagore makko nden bimana kanko subhanahu wa taala o hatujina e ko o tagi ko sabu allahu wi ka qur'ana ya ayyuha nnasu antumul fuqara'u ila allahi wallahu huwal ghaniyul hamid ndeke noon so tawi woni e wi'i allah no yondini e ko o tagi ko kala ko wona kanko allahu ko kanko tagi sabu wi wa khalaqa kulla shay'in kanko tagi kala hunde kanko kala ko wona allahu ko allahu subhanahu wa taala woni ko tagi ko kanko tabaraka wa taala woodi tawi goɗɗum go ko wona kanko wodani sabu o wi ka honnelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi en kana allahu wa lam yakun shay'un ghayra allah woodino tawi goɗɗum go ko wona kanko ala o woodino tawi arsh ala ko kanko tagi arsh o woodino tawi kursiyu ala kanko tagi kursi o woodino tawi asmanuji ala kanko tagi asmanuji o woodino tawi leyɗele ala kanko tagi leyɗele ɗum waɗi noon tagoje ɗen fofof hay hunde ala ko o hatujini e mum kanko subhanahu wa taala ɗum waɗi wi'etake ɗi bangeji jeego dow e ley yeeso e ɓaawo caggal honno nano e ñaamo ɗum woni rewo e worgo ɗiɗo bangeji fof majji hay bange goto wi'etake eno fandini allah tabaraka wa taala mana allah ko hen woni ko woni wi'etake allaha ko bange dow wontiri sabu ko kanko tagi dow wi'etake kanko allaha ko bange les o wontiri sabu ko kanko tagi les wi'etake kanko allaha ko bange yeeso o wontiri sabu ko kanko tagi yeeso wi'etake kanko allah ko bange caggal o wontiri sabu ko kanko tagi caggal wi'etake kanko allaha ko bange rewo ma worgo o wontiri sabu ɗi bangeji fof ko kanko woni ko tagi ɗi wi'ugol ɗum ɗo noon tindinani wonde julɗo sunniyanke o eno fiɓi wonde allaha fotodiraka dow arsh makko ala julɗo hay goto tentini sunni yenke ashari yenke fiɓata wonde allah fotodira e dow arsh muɗum sabu ko allahu wi ka qur'ana arrahmanu ala al arshi istawa ko kanko allah fotodiri ka dow arsh makko heddo noon fotodirgol allah e dow arsh makko o ko fotodirgol handugol e mangoral makko kanko allah no imam ahmad bon hanbal wiri ni ko istawa kama akhbar la kama yahturu lil bashar o fotodiri ka arsh makko no o holliri ka qur'ana ni kono wona no neɗɗo miijorto noon wonde neɗɗo ɗimmo mum no fotodira wona noon kanko allah o fotodiri wonugol omo sengo dow arsh o no sengo les makko andi joni ɓandinoɓe allahu ɓe arata ɓe fira istawa ko bi ma'ana o towi walla bi ma'ana o jooɗike walla bi ma'ana o ñiiɓi kala noon nde haala ñiiɓugol e jooɗagol ko ɓandu ñiiɓata ko ɓandu jooɗoto ko min joni ɓay komi ɓandu mi wi'ete simi waɗi istiwa'u e dow arsh haray komi jooɗike ka dow arsh ma mi jooɗike ka dow danki wa amma allahu noon kanko o wona ɓandu sakko wi'e wonde fotodirgol mo ka dow arsh makko o ko dhati makko kin jooɗo ka dow arsh sabu dhati makko kin kanko allahu tabaraka wa taala wona ɓandu ko ɗo woni ko ceerno saadu dalen mawɗo amin Fuuta Jalo wi'ata e gimi makko e deftere makko aqida nde o jangini o wi'ata e joom tabital e jihaji e wonde mo joom jiha goo dow ley nano ñaamo puɗal e mutal ma wonde zamanu no moftamo ma nokkure wa alama joom puɗɗal allahu sifortake wonde zamanu hino moftamo allahu sifortake wonde nokku hino moftamo sabu ko kanko tagi zamani e nokku ado o tagude zamani e nokku tawi omo woodi goɗɗo noon no wawma wiwde cheikh siraj wonde sen mbi'i allaha ala dow o ala les o ala yeeso o ala ɓawo o ala nano o ala ñaamo tindini ko o wooda ala ko an wiyete tindini sa ala ley ma dow a wooda wona taguɗo ley e dow o taguɗo kay ley e dow o woodino ado o tagude ley e dow walla wona kanko tagi ley e dow kanko tagi ley e dow ayno o woodirno ado o tagude ley e dow noon ko noon woni ko woodiri kanko no honno wiyete haqqille ma wemre ma yahata e makko a yiyani joni misal o wi wa huwa alladi jaala adh-dhulumati wan-nura kanko tagi niwre kanko tagi ndeygu wembande ma eno wawma wemnude ha anda hade o tagude niwre e ndeygu holno aduna o wano a wawa andude ɗum an ko yiwɗa ko wonde niwre eno woodi si niwre ala
ndeygu eno woodi o andinima noon ko kanko tagi niwre kanko tagi ndeygu ndeke arino tawi ndeygu ala niwre ala sabu ndeygu e niwre fawi ko e nangue tawi nangue alano a wata ɗum miijade ha wembande ma nden okkama holno wa'uno ado o tagude niwre walla ado o tagude ndeygu si tawi woni hunde e tagore makko nden a wawa miijade ha andano wa'uno ado o tagude ɗum ala ko haali kanko subhanahu wa taala eywa idan allahu tabaraka wa taala kanko tagi less e dow o sifortake wonirgol less walla wonirgol dow o wiyama kadi wonde joni noon sen mbiye allah ala dow holno warreten ƴetten juuɗe men fontiren dowga ñagoɗen allah na eɗen ɓamta juuɗe men ɗen pour allah no dowga ala ceerno wona pour allah no dowga ɓamtirden juuɗe meɗen dowga ko nde wonno yurmede allah ko dowga ummoranta en dow ko nokku mo allah yeddaka e muɗum nde wonno ko nokku malaika yeddata allah subhanahu wa taala allah wiyen ka qur'ana wa fi samai risqukum wa ma tuadun arsike men e ko podaɗen konko dow to woni ko ummoranta en ɗum woni ɓamtirten juuɗe meɗen dowga sen mbi'i wonde ɓamtude juuɗe meɗen dowga ko saabu allah no dowga ko wano noon kadi en wi'ay sen mbaɗini ko ɓur pour allah no leyga saabu no ari e hadithi selluɗo nelaɗo sallallah sallam wi'i si tawi neɗɗo heeɓi tampere ma o heeɓi ande mana enen mbiyen siko dafu o waɗata bone ga makko ko yo hippu juuɗe makko ɗe eno tabiti hadith wiyeteɗo musalsal yawmi arafa nelaɗo sallallah sallam nde arno arafa nde o ñagotono allah ko ni o hippiri juuɗe makko ɗe joni noon sa wi ɓay en waɗini juuɗe men ɗen ko ɓay allah no dowga beele sen waɗini kadi juuɗe ɗe ko ɓay allah no lesga sen waɗini juuɗe ɗen en ñaguima allah ko ɓay allah no dowga beele sen sujji kadi en ñaguikemo ko ɓay omo lesga ala idan allah tabaraka wa taala sifortake wonugol bange wa amma ayeji qur'an arayɗe wono amintum man fi sama walla wa huwa alladhi fi samai ilahum wa fi l ardi ilah oɗo aya eno tindini allah no dow allah no less sabu wa huwa alladhi fi samai ilahum wa fi l ardi ilah tindini allah no dow himo less amintum man fi sama zahir aya on wahuminama wonde allah ko dow woni ko woni ɗeɗo ayeje foof wona ya ar firiraɗe no jiɗirɗa noon a ƴeewat ko almuakseren ɓe ahlusunnati waljamaa waɗuɓe defte tafsir holno ɓe pirdiri ɗum pirira ɗum noon eno yonama tun ƴettugol tafsirul jalalayni e hashiyatu sawi ala tafsiril jalalayni ko karamokoɓe ahlusunna mawɓe woni ko firi ƴeewa holno ɓe pirdiri amintum man fi sama pirirano ɓe piriri noon ƴeewano ɓe firdiri wa huwa alladi fi sama ilahum wa fil ardi ilah pirirano ɓe piriri noon sa anda wi'a ko allah andi ko muuyi e muɗum senna allah tabaraka wa taala e nandude e tagore makko nde idan ɗiɗo sifaji e ko nandi e majji ko ɗiɗo neɗɗo o hani fiɓude e allah tabaraka wa taala e raɓɓidiragol eɗi toon yahugol fiɓa wonde allah tabaraka wa taala eno sifori hattangol eno sifori muuyugol eno sifori wuurugol eno sifori nanugol eno sifori yiigol eno sifori haalugol ila akhiri sifati jommum yo wakkilo yiide e seere ɓe jangga inchallahu taala a jarama ɗon kadi laaɓi wonde neɗɗo jiɗɗo andude tawhid holko neɗɗo foti gonɗinde e allah wayno a haali hen ko ɓuuri hen hewde eywa e nder hen min paami hen ko heewi min paami hen wonde wiide allah ko dow woni walla less walla nano walla ñaamo sellata nde wonno no nelaɗo haaldi ni sallllahu alih wa sallam hadis o wonde allah woodi taw haydara woodani so tawi allah ko dow woni mataw ko caggal nde o tagi dow nde ko nden o woni dow saabu won ceernajo biyo kadi mo ganduɗa woodi taw dow ala woodi taw less ala on saɗa namdom a wiyata woodi taw holno ala saɗa namdom a wiyata holno way godnuɗo holto saɗa namdo a wiyata holto woni saabu nokku o kanko wonni ɗum te kadi sa daari a yi seydina cheikh radiallahu anhu ne haala to haalano wonde allah jalata saabu jaleede ko waylade e sifa no wano ni ara e sifa goɗɗo te waylade ɗum ɗon wodani ko tagore nde kanko sifaji makko foof mbayi kono makko ni maana ala to fuɗɗi ala to haaɗi e wonnode deƴƴude ha ɓooye jala ha ɓooye deƴƴa kadi ɗum joni ko waylude sifa makko ni kadi sellata saabu so tawi caggal nde o tagi nokku nde ko nden hankkadi o woni dow o heedi o suɓi hen dow o woni hen wayno firti ko o waylima e sifa makko aha joni noon e nder haala ma mi nani hen ko heewi aɗa haala wonde seere men ahlu sunna wal jamaati ɓe ko naggam jangguini en ko nandi hen te min mbiɗa andi ko ka suufiyanke eyyi koye dental biyetegal suufiyankoɓe hen jeeyeɗa te mbiɗa nana hande ɓeɗo ne mbiya wonde kamɓe mana eɓe jaltina hen suufiyankoɓe ahlu sunna wal jamaa kamɓe keerori ahlu sunna wal jamaa mana ɓe mbiya minen ahlu sunna wal jamaa
e suufiyankoɓe ɓe serdaɓe an haalama somi faami hen wayno suufiyankoɓe koye ahlusunna wal jamaa ɓe jeeya ɗo noon kadi mbiɗa jiiɗi laɓɓinana en hen kadi e ahlusunna wal e suufiyankoɓe kadi holko woni fimde mabɓe e tawhid saabu hewɓe ne juwa tawhid mabɓe ne mbiya manam fimde mabɓe e tawhid sellani walla ko nandi hen eyi ɗo en mbiyata wonde suufiyankoɓe koye ahlusunna wal jamaa jeeya mbiyeten suufiyankoɓe woni ahlusunna wal jamaa ko waɗi so wiyama ahlusunna wal jamaa ko l'islam so wiyama ahlusunna wal jamaa ko deftere Allah so wiyama ahlusunna wal jamaa ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ahlusunna wal jamaa anduɓe ahlusunna wal jamaa ɓe ƴefti dina ka ɓe pawi ɗum koye hadith goto e hadithaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadith mo seydina jibril arno to nelaɗo sallllahu alih wa sallam namni nelaɗo pour islam namni nelaɗo pour iman namni nelaɗo pour ihsan ɗeɗo gueɗe tati ko ɗo ahlusunna waɗi istimbat e kala hen gueɓal gandal mathalan to banggue islam ɓe waɗi istimbat ɓe yaltini gandal wiyetegal ilmul fiqhi to banggue iman ɓe jaltini gandal wiyetegal honno wiyete ilmul aqidati ngal kalannoɗen ɗo ngal to banggue ihsan ɓe yaltini gandal wiyetegal ilmu tasawufi walla ilmu taskiya joni noon caggal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha yetti sahabaɓe ɓe ha caggal tabi'iyankoɓe ahlusunna wal jamaa ko anda ko ɓawo seren ɓe nayo imam malik imam abou hanifa imam ahmad bin hambal imamu shafii ɓawo ɓeɗo nayo ɓenni ahlusunna wal jamaa fufuf to banggue madahiba ɓe goni koye goto e ɗiɗo madhabaji yata jommum ko malikiyanke walla ko shafi'iyanke walla ko hanbaliyanke walla ko hanafiyanke neɗɗo so woni malikiyanke to banggue madhab taway o woni sunniyanke automatiquement o woni ahlusunna wal jamaa tawa ko automatiquement serenɓe men ɓe anduɗen men suufiyankoɓe foof noon to banggue madhab mabɓe o ko madhab holɗum ko madhab ahlusunna wal jamaa nde wonno ko ɓe malikiyankoɓe to banggue madhab wa amma martaba iman o ko ɗon ɓe ɓulini gandal wiyetegal ilmul aqidati nelaɗo jangguinigal gandal sahabaɓe jangguini ɗum tabi'iyankoɓe jangguini tabi'i tabi'ina caggal imam maliki en ɓenni e wattande gurdan ahmad bun hambal feddeji fuɗɗi natude e dina ka ahmad bun hambal dari ruttiɓe nde o ɓenni kanko allah addi imam aboul hasan il ashari e imam abou mansourin il maturidi e imam honno wiyete abou jafaran il tahawi ɓeɗo ɓe jangguini ngal ɗo gandal wiyetegal aqida ahlusunna wal jamaa woni to banggue aqida neɗɗo so wiyama ko ashariyanke to banggue aqida walla o wiyama ko maturidiyanke to banggue aqida tawa o woni sunniyanke automatiquement joni noon to banggue aqida mawɓe men ɓen koɓe ashariyankoɓe ɗum woni ko jangueten ga ibnu ashir fi aqdi l ashari wa fiqhi maliki idan to banggue aqida koɓe asharirankoɓe to aqida idan aqida mabɓe o ko aqida to ahli sunnati wal jamaa sen ari to banggue ihsan ngal gandal yaltinagal tasawuf ngal gandal wona hande puɗɗi ngal ko gila zaman alhasanul basri jangguini maruful karhisi mi fayani walla goɗɗo ɓen ɓe jangguini ha yetti imamul junayd kañum kadi sari ngal ɗo gandal ha seren ɓe ari caggal muɗum waɗi ngal développé waɗa imam abdoul qadir il jaylani imam honno wiyete abou hasan aliyin chadali walla imamu cheikh ahmadou tijani ko ɗum woni ko cheikh ahmad bamba wiyata sawaun intama ila tijani sawaun intama ila al jaylani aw intama ila ahmad attijani aw lisiwahuma min al aqtabi id kulluhum qat'an ala sawab idan suufiyankoɓe ɓe goni koɓe sunniyankoɓe ka finde maɓɓe ɓe goni koɓe sunniyankoɓe ka madhab maɓɓe ɓe woni koɓe sunniyankoɓe holto ka mashrab maɓɓe nde wonno ɓe gollirani islamu o tan ɓe haaɗi ɗon ala ɓe ƴetti gandal wongal ka imani ɓe golliri ɓe gollirani gandal ka iman tum ɓe haaɗi ala ɓe ƴetti gandal ɓulinagal ka ihsan ngal kadi ɓe golliri woni ɗeɗo gande tati fof koɓe sunniyankoɓe ɗiɗo fofof wa amma arde wi'a wonde mawɓe serenɓe meɗen suufiyankoɓe ɓe ngala aqida selluɗo ɗum ko angal andude holko woni aqida selluɗo nde wonno neɗɗo sa anda aqida selluɗo a wi'at wonde wonɗo e aqida selluɗo ala e aqida selluɗo jinnaɗo amen on cheikh amadou muhtar o wi'anno wonde no jeeya e ko woni mande neɗɗo ala e gonga wonugol mo wi'ugol mo yimɓe wonɓe e gonga ala e gonga ɗum ko seede
wonde neɗɗo ala e gonga neɗɗo wonde mo ala e gonga no jeeya ko woni mande muɗum yi'ugol mo yimɓe gonga wi'a wonde ɓe ala e gonga sabu kanko ɗum tindini wonde kanko ala e gonga no jeeya e wonugol neɗɗo anda hunde wi'ugol ɓeyɗo seremɓe suufiyankoɓe ɓe ala ɓe wona honno wi'ete sunniyankoɓe sabu seremɓe suufiyankoɓe no mbiruɗen ni suufiyankagal wona hande puɗɗi sen ƴeewi aqida yanganiɓe aqida gollani aqida jangini aqida ka meɗen ga garbi ifriqiya ko suufiyankoɓe tan sabu tayyaru goɗɗo mo wona suufiya alano e ɗe leyɗele si wona suufiya nannuɓe l'islam e ɗe leyɗele ko holɗum ko suufiyankoɓe malikiyankoɓe ashariyankoɓe garbi ifriqiya ko ɓe woni ko naadi l'islam no jeeya e matunumo ɓe janggayno matunu ummil barahin o matunu ummul barahin ɓe jangginanimo tan bal kamɓe e hoore maɓɓe ɓe yuɓɓu gimi e makko fi janngingol no jeeya e yuɓɓuɓe matun ummul barahin jinnaɗo amen goto ceerno saadou dale radiallahu anhu omo wi'a e on honno nden deftere makko o wi'a wa badu falqasdu bidhi lmuhtasara nadmiya lilcheikh sanusi durara ummul barahin allati qad intashar fi lhalqi naf'uha wa ammaka almatar sughra wa kubra lafdan aw maani o wi hafiduha yasrahu fil jinani o wi mo reeni fiɓi ko woni enden deftere naata e aljanna wamma sa ƴetti sénégal ɗo no jeeya yuɓɓuɓe on aqida cheikh ahmad bamba rahimahullahu taala omo wiya holɗum o wiya wa badu fal ilmu afdalu tilad wa khayru ma allahu bihi abdan afad lakinnama altawhidu khayru dhuhri lilshakhsi fi lqabri wa yawmi nnashri liannahu an gayrihi yugni wala bidunihi yufidu ilmun musjala o wi caggal yettude allah e julde e dow nelaɗo gande ɗen fof ko ɓuuri moƴƴude e ko lasolini e ko ɓuuri moƴƴude ko naftata jiyaɗo ko andugol tawhid billah nde wonno tawhid billah ko ɗum nafata neɗɗo ka qabru ko ɗum nafata neɗɗo to dargal gandal gongal neɗɗo o no wawi andude tawhidu tun o hisa hay so andani gandal gongal go kono noon si o andani tawhidu ko andi gande heddiɗe ɗen fof ala ko nafatamo ko ɗo ceerno saadu wiyata radiallahu anhu janggeyo musidɓe ɗale solidal kono sellina findemo on e dewal kala mayɗo mo anda finde mu'um himo lutta e yiite o waasa malal simo sellini finde o waasi dewal o ƴaway ka jahannama ɓawto cumal simo sellini finde o huwi dewal jolata saka yalta ɗum ko ɓural joni oɗo joni ceerno saadu dalen ko holɗum ko suufiyanke ko ashariyanke ko malikiyanke hande lagine si anduɓe no limede anduɓe ɓennuɓe ceerno saadou dalen e ceerno samba mon mbeya eno jeeya e ɓurɓe mawnude e anduɓe si sénégal ɗo anduɓe no limede cheikh oumarul fouti radiallahu anhu no jeeya e ɓurɓe mawnude e anduɓe kanko cheikh oumar himo wi'a e deftere makko aqida o wi'a wonde wa badu fa'lam ayyuha almuridu in kunta taliban lima turidu أول واجب على المكلف معرفة الله بدون تكلف إذن إن عندي بسيرم بونانو تنهي بعقيدة سلورو بل بيمن عقيدة أو بولفني دون دفت سبو إيود هتو قل عقيدة حكينكو عقيدة هتي بمبادي دفت قد لغة عربية kono defte goɗɗe ɓe mbaɗi ɗum e ɗengal pular pour yo yimɓe ɓe naftor ceerno abdourahmane banaji rahimahullahu taala ƴeew gimɗi makko pular ɗi a tawa tawhidu no heewi ten taf sa ƴetti cheikh oumar ƴetta defte makko ɗe idan seremɓe suufiyankoɓe ɓe ko kamɓe jogii finde sellude finde maɓɓe nde ko finde ahlusunna wal jamaa ko yurmini ko seyidil habib ko neɗɗo wi'ama sabu diina ka si suufiyankoɓe ashariyankoɓe gandal mum yaltinama e maggal ala ko heddoto e diina ka sabu neɗɗo so wona e joguiɗo gandal e ka ɗo diina men hande e gandal ahlusunna wal jamaa ko ɓe tan o rewa ko suufiyankoɓe ashariyankoɓe windi hande e zamanuji ɓennuɗi foof sen ƴetti fiqhu madhab imam malik rahimahullah ko jangueten to men ga ko muhtasaru l akhdari matnu l ashmawiya muqaddimatu l azziya risalatu bne abi zeydin al qayrawani matnu bne ashir muhtasar khalil ɗeɗo defte ɗe fof majje ko fijugɓe finde ashariya o e suufiyankoɓe winde ɗe abdourahmani al akhdari imamul ashmawi sen ƴetti lugha defte ɗe jangueten ɗe burda ko suufiyanke ashariyanke windi sen ƴetti hamziya ko suufiyanke ashariyanke windi sen ƴetti maqama ko suufiyanke ashariyanke windi ala ko haali kan daariya ala ko haali ibnul muhayyab
sen ƴetti to bange nahwu defte ɗe jangeten ɗe ajrumiya ko suufiyanke ashariyanke windi, mulhatul i'rab ko suufiyanke ashariyanke windi, alfiyatu ibnu malik ko suufiyanke ashariyanke windi. sen ƴetti to bange ilmul balagati uqudul juman ko suufiyanke ashariyanke windi. sen ƴetti ka ilmul usul honno wiyete waraqatu imami alharamain, en ƴetti honno wiyete maraqi suud ko suufiyanke ashariyanke windi. sen ƴetti ka ilmu mustalahi alhadith bayquni ko suufiyanke ashariyanke windi, mustalahu alhadith alfiyatu suyuti ko suufiyanke ashariyanke winde. ala ko haali gandal sira. sen ƴetti gandal hadith ngal e hoore muɗum, sabu ko kitabu e sunna wi'a gandal hadith ngal e hoore muɗum. defte ahlu sunna wal jamaa sahihu al-bukhari, sahihu muslim, tirmidhi, abu dawud, muwatta malik, ɗeɗo defte fofof goɗɗo wawata ɗe faamude e diina ka o rewani e ko ashariyankoɓe sufiyankoɓe windi, sabu ko kamɓe sharhini ɗe, ko kamɓe winditi ɗe. sen ƴeewi sahihu al-bukhari no jeeya e sharhu ɓurɗo mawnude e sharhuji sahihu al-bukhari fathul bari ko al-hafiz ibn hajar al-asqalani waɗi ko sufiyanke ko ashariyanke, ko sufiyanke ko ashariyanke. sen ƴetti sharhu muslim ko sharhu mo imamu nawawi waɗi, on ɓuuri mawnude, on waɗi batul arba'ina nawawi, kanko waɗi riyadu salihin, o ko sufiyanke ashariyanke. sen ƴetti qur'ana o tafasiruji woodaɗi jangeteɗi hande, ɓeɗo ko asufiyankoɓe ashariyankoɓe. si ɓe non suufiyankoɓe ashariyankoɓe gollanɓe gandal ahlusunna wal jamaa ka tafsir, gollani gandal ahlusunna wal jamaa ka hadith, gollani gandal ahlusunna wal jamaa ka fiqh, gollani gandal ahlusunna wal jamaa usulul fiqh. ɓe so ɓe yaltinama e ahlusunna wal jamaa, hol wonoɓe ahlusunna wal jamaa? innirɓe ɗum koye muɗum en. haɗa hande kadi ko ƴettuɓe tan wutte ɓorni ko nona kañum jeeyi. idan ɓeɗo seereɓe suufiyankoɓe wona wi'etake beele koye ahlusunna wal jamaa ɓe jeeya, wiyete ko kamɓe woni ahlusunna wal jamaa. eywa a jarama ɗon kadi laaɓi te a yaññima hen no fewi, wadde wona ndeke ahlusunna wal jamaa ne woodi, suufiyankoɓe ne woodi bangge mum. mana sen paami ƴeeten ko suufiyankoɓe no mbiɗani wona tan koye ahlusunna wal jamaa ɓe jeeya, kono bal ko kamɓe goni ɗum. saabu so neɗɗo wiyama ko sunniyanke walla so janggi ahlu ko fate e sunna wal jamaa o tawata koye mabɓe janggi, te defte ɗeɗo ɗe kalɗa ɗe ko ɓuuri hewde hen kamɓe bindi. wadde ɗum waɗi est ce que wona ko ɗum woni sababu ha ko ɓuuri hewde hen e yutoɓe suufiyankoɓe tawata ko yaaɓe janggi defte goɗɗe walla janggi e école aji arabeɓe woɓɓe, eyyi ko ɓuuri hewde hen. kono jangguɓe e duuɗe meɗen ɗeɗo ko ɓuuri hewde hen mi hewani yiide ine jalti suufiyankagal. eywa joni noon holko woni sababu walla mbiyen est ce que wona suufiyankoɓe kadi sa yi woɓɓe ne juwa aqidaji mabɓe, est ce que wona e mabɓe ɓe nanata yoga e haalaji, saabu ko ɓuuri hewde hen holko mbiyata ko suufiyankoɓe ene ƴetta seeɗeɓe mum ene hokka ɗum haqqi Allah. eyyi est ce que ko noon wayi ko gonga kamɓe ko ɗum woni koɓe gandinta almuɓe mabɓe ɓe, ma walla ko wonɓe bowol ɓe goni kumpitaki koɓe gone e dow mum ha ɓe jaggi wonde ɓe kollan almuɓe wonde no wiyeteno eɓe ƴetta e haqqi Allah ko ganduɗa ko Allah herori kamɓe saaha eɓe mbaɗa ɗum hakkude mabɓe e almuɓe mabɓe. aɗa ɗum ko wiyete ko yuwugol aybina ko hawni ko ɓuuri hewde yuwoɓe aybina ɓe tawa eɓe andi koɓe haali ɗon ko wona gonga, saabu ko ɓuuri hewde e haaloɓe ɗum ko jangguirɓe hedde saudiya, jangi gandal e aqida mouhammad ibne abdoul wahab, e ɓen ɓurata hewde yuwde suufiyankoɓe e dow feddeji mabɓe surtout e nder wahabiyankagal ngal madkhaliya no toon, sururiya no toon, e hisbiya no toon e nder, saabu joni kamɓe kadi feddeji ɗi ɗuuɗi hakkude mabɓe ronko andude ko hombo woni salafiyanke. andi nden ɓe wiyeno ko kamɓe woni salafiyankoɓe, ko wona kamɓe wona salafiyanko. no joni ndeke hay hakkude mabɓe kamɓe tigui ɓe ronki andude holmo ɓe tabintinanta salafiyankagal ngal. sabu jafoɗa e ɗon tan hay tawhid mo kalɗa ɗo o a haali ko heewi wonde Allah no ibnu ashir haali ni wa khulfuhu li halqihi bila misal, wonde Allah ina serte tago mabɓe. te e nder nden fedde mi nani hen hay mujassam yankoɓe manam waɗɓe Allah ɓandu yanke, eyyi haalɓe hen wonde Allah ina jogui ɓandu muɗum, ina jogui koyɗe, ina jogui juuɗe, te kadi ɓe mbi kadi taw koye qur'ana ɓe guitta. ko ɗum woni ko yurmini ko nde wonno ko ɓuuri hewde ko gandal ngal ɓe janggata ngal ɓe heewa ittude ɗum e seeremɓe, ko seeremɓe ɓe ittata e mum ɓe ko ɓandinoɓe Allah subhanahu wa taala. joni en ala haalude arabeɓe wonɓe saudiya toon, wonɓe haalude ko immotoɓe ga yaha janggoya toon artida e nden fidde.
wi'ugol wonde suufiyankoɓe misal eno waɗi seerenɓe mum ɓen e haqqe Allah tabaraka wa taala ko namnotoɗen ɓe nomi heewi namnade koreji amen fulɓe Fuuta to ni kamɓe ɗon ɓe pop maɓɓe yahuɓe Saudiya janngoyi arti ɓe fofof siko kamɓe haaloɓe ɗum ɓe fof maɓɓe a taway ɓe tawi ko mawɓe suufiyankoɓe jommum nene mum ko suufiyanke bam mum ko suufiyanke si bam makko wona suufiyanke soro makko woni tane makko ko suufiyanke a ɓennata ɗon kadi wonata ko tijaniyankoɓe joni kamɓe ɓe wonɓe haalde ɗo ɓay ko suufiyankagal ko nene e baba suufiyankoɓe ɓe tawi hol e maɓɓe nde pinuɗo tawuɗo jinnaɗo mum on no rewa neɗɗo walla eno jogii sona mum eno rewa to suudu muɗum ala sa yi ɓe ƴettama ɓe naɓama ɓe janngoy ton hol naɓuɓe ɓe ton ko jinnaɓe maɓɓe ɓe holko addani ɓen jinnaɓe naɓude ɓe ton ko yiɗugol yoɓe janngu ɓe anda deftere Allah e sunna nelaɗo sallallah sallam nde ɓe pini ɓe tawi jinnaɗo maɓɓe o no jogii ceerno suufiyanke kono ɓe meeɗa yiwde jinnaɗo maɓɓe o no yaha rewa on suufiyankejo koɓe woni yiwde jinnaɗo maɓɓe o tindini ɓe nde ɓe jibina wiɓe ko inniɓe ko inde sunna ittande e sunna nelaɗo sallllahu sallam Muhammad walla Ahmad andiniɓe wonaɓe bid'iyankoɓe caggal muɗum nde yonti nde inniɓe no sunna yamiriri ni nde ɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi nanniɓe alqur'ana ko jinnaɗo maɓɓe o tindiniɓe no salli gorte holliɓe jommum sono juulude ko funnague juulata subaka ko darɗe ɗiɗi tisbar ko darɗe nayyi futuro ko darɗe tati gueƴe ko darɗe nayyi holliɓe wonde ko Allahu rewete jangguiɗiɓe darnago ashhadu an la ilaha illallah noddinago ashhadu an la ilaha illallah holliɓe wonde ko Allahu tabaraka wa taala ala rewete est ce que ɓe meeɗi yi'ude jinnaɗo maɓɓe no sujjana ceerno mum est ce que ɓe meeɗi yi'ude jinnaɗo maɓɓe no wiɓe yoɓe yewɓe rewa ceerno kaɓe jinnaɗo maɓɓe o wiɓe koye ɓe rewa Allah tabaraka wa taala joni ɗum ɗo tan eno paamina en wonde ko tuume tan sabu kanko e hoore makko windowo ɗum o walla haalowo ɗum o fawoto ko e hayal ma o fawoto ko e ko seerenɓe woɓɓe goo windi walla ko e defte goɗɗe goo winda joni noon ɓe winduɓe ɗon so ɓe windi ɗum an a wuuru yi'uɗa saabu jibinaɗa koye suufiyankagal mawnuɗa e suufiyankagal neyiɗa e suufiyankagal ha hande bamma wi'anima ya rew ceerno kaari noddanima e rewde ceerno kaari noddanima e rewde goɗɗo goo ko wona Allah tabaraka wa taala sa yeehi toon ɓe mbima suufiyankoɓe ko rewoɓe seerenɓe muɗum suufiyankoɓe ko sujjanoɓe seerenɓe muɗum suufiyankoɓe ko ɓuɓuriyankoɓe yahayɓe e kaburuji rewa kaburuji mum an kam aɗa foti faamude wonde ɓen haaloɓe ɗum ɓe woni ko e toñude suufiyankoɓe saabu an tawɗa ko jinnaɓe suufiyankoɓe kono a tawani ɓen jinnaɓe ma no rewa yimɓe tawɗaɓe ko rewa Allah subhanahu wa taala wamma ɓurtinare ko yoga ɗo suufiyankoɓe waɗata sabu ɗum iwata ɓurtinare ko yoga e suufiyankoɓe waɗata ɗum ko yoga e nder temedere heɓa jowoma sappo ɓurtinotoɓe e seerenɓe muɗum pour ɓen ɓe ɓurtinima e seerenɓe muɗum addata ñawa suufiyankoɓe foof ko ɓurtiniɓe kala fedde nde yiiɗa e ɗi peddeji a tawata eno jogui yimɓe tato no jogui mankinɓe ɓe woƴaka hay hunde eno jogui hakkidiɓe ko ɓen woni moƴƴuɓe ɓe wa kadhalika jaalnakum ummatan wasatan eno jogui fantiniɓe ɓen ɓe heewa hay fedde wotere a jaggirta ɗum fantinaniɓe mum ɓe jaggirta ɗum ko hakkidiɓe ɓe ɓaade ko ɓen hakkidiɓe ɓuuri ɗuɗude sindo woni no suufiyankagal ko rewgol ko wona Allah tabaraka wa taala tawanno hande ɗo fewdiɗen ɗo Afrique de l'Ouest ɗo koko wona Allah wona rewede sabu ko suufiyankoɓe naadiga dina kono ɓe naadiga dina ɓe hollani e rew goɗɗo goo ko wona Allah subhanahu wa taala idan ko toña tan e yidde tan tun winde suufiyankoɓe kono fil haqiqa wona ɗum woni tan wadde ɗon kadi laaɓi nde wonno jeeyaɗo hen e hoore mum suufiyanke ko kañum haali wonde ɓe ndewani seerenɓe ɓe te kadi addi hen dalilaji te kalɗa ko kadi ko gonga ko ɓuuri hewde hen sa daari diwan men ɗo ina gasa suufiyankoɓe ni hay ne gasa ni taw kamɓe koɓe ɓurtinɓe kamɓe foof ni hayso woodi kono ko ɓurtingol ko mino ko jibinami e ɓen ɓurtinoɓe mbiɗa yetta hen ala kulli haali saabu sous région men ɗo sa daari ɗo ha Côte d'Ivoire a daari a naatu e nder Guinée Bissau e banggue goɗɗo Sierra Leone en ɗo oɗo diwan foof anduɓe men ɓeɗon majjuɓe ɓe walla ɓurtinoɓe ɓe to ɓe goni ɗo jibinaɓe ɗon ɓe ko ɓen goni heɓɓe liman hay so tawi liman o ina lohini dara nokkuji ɗiɓe waɓe no mabɓe to alano ayi ɗo ha Konngol sa daari jibinaɓe toon ɓe e jibinaɓe ga fof ko gotum enen foof ala e meɗen jiiduɗo e Allah enen foof ken maccuɓe Allah kono hebde ɓeɗon anduɓe hay so tawi koɓe majjuɓe ɓen wiyeteɓe majjuɓe hebde ɓen woni sababu enen jibinenen e l'islam ha jiɗɗen diine ha mbawɗen ni yiiloyade goɗɗum ko ɓuuri sellude ko woddi o ko kono ɓeya ɓe goƴatake janggoyde diine l'islam
sa ndaari ko ɓuri hewde maɓɓe ngoni ko kerecieji wonno ɗum ɓe tawi toon mawɓe maɓɓe ɓe tawi toon ɓe ko ɗum gonno nde colonial en ngari ko ɗum gaddani ɓe a faami ndaara leyɗele goɗɗe hay ɗum gonani kisa woni majusiyankoɓe rewoɓe nangue sanamuji walla ko nandi hen ala kulli haalin kam jettoje godeni Allah kam ɓe ɓeɗo mawɓe arɓe ɗo jangguini en lahdari en asmawi en muqaddimatul isia en risala en no kalirɗani saabu no wayi foof kam hay so tawi majjere nde hen kam walla ine lohi kam loore nde ɗo samori ko heddi ko heɓani ɓeɗo mawɓe ko wadde en jetti hen Allah joni noon ne wayno ko joguino nde hojomaji ko timmi kalan ha joni holko basitoɗa eywa bandiraɓe yeeɓoɓe eywa eɗen basiyoɓe ko wasiyo toon haaro men ko hulde allahu subhanahu wa taala to suuɗi e to feeñi tinnade jangga deftere allah tabaraka wa taala e sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu ko heewi ko sa yi neɗɗo majjinama o holloyama jañe wal haalu omo tawi kanŋe o teskima jañere nden o acci kanŋe o ko woni o anda qima kanŋe mo woni e mum o sa yi neɗɗo no yaha nokku goɗɗo holle finde nde wona finde nde mawɓe wonno e mum nde walla madhab mo wona madhab mo mawɓe woni walla lawol ngol wona lawol ngol mawɓe woni ngol tindini ko o janggano ɗo no fewi so jangguno ɗo ha o andi ɗum e haqiqa o yoyta goɗɗum ngo ɗum waɗi tindini koye en janggu so tawi woni en janggi tigi en sendidirat hakkude gonga e fenade en sendidira e hakkude mere e ko wona mere en sendidira e hakkude finde sellude e finde nde sella ɗum waɗi janggen anden dina men ka hulen allah tabaraka wa taala to suuɗi e to feeñi rewon mo kanko allahu tabaraka wa taala mi profita occasion ka studio mon ɗo mi salmina dendagal bandiraɓe wonɓe en yeɓude aduna o fofof mi salmina musidɓe meɗen fulɓe Fouta guinéyemɓe wonɓe e nder leydi Sénégal eɓe heewi ɗo alhamdulillah wa kadhalika musidɓe men fuutankoɓe e Fouta diallonaɓe wonɓe Laguine cuuɗi waliyaɓe fof gila to amen Kundara ɗon ha yetto Zawiya Madina Ñannun Sagale Kula aywa ha hewta duɗal meɗen laabe ɓuuɓa ndiyan e ko wona fof min salminima ɗum min juurima ɗum min salmini dental Medina Gona seremɓe men ɓe toon ha e dental men wontiranɓe e Guine eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala yo hawrindin en e sawaba nafowo o holla en gonga ko gonga o newnana en gollude gonga ka o holla en mere ko mere o newnana en woɗɗitade ka mere nde eɗen gondi e yogay almuɓe meɗen e studio o wona Ceerno Alpha Oumar kanko woni mawɗo mo jeeya e mawɓe dental meɗen Dakar ɗo ɗe wondi Ahmadoul Mouhtar Masanta chauffeur jo meɗen mo tawata ko almudo kadi e Abdoullahi Zawi e denɗam no wiye Chérif Yassine kamɓe fof ɓen salmini ɓe salmini kadi yeeɓiyankoɓe fof yo Allah hawrindin en sawaba nafowo allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam eywa a jarama ceerno eywa ko noon kadi miɗen jetta on mbiɗen jarno on no fewi min profiti e moɗon mbiɗen gandi alhaali ha e activité ji moɗon wona ko weeɓi hebde on eywa eno calminirɗon ɗon bandiraɓe dennagal ɓe ganduɗa lasɗi mabɓe ko Guine eyo kono koɓe bandiraɓe fulɓe nde wonno pullo kam foof ko gotum heddo goto foof e banggue mo heedi nde wonno leydi Allah ndi ne yaaji alay saago so yimɓe keewi seeɗa goto foof wooda banggue mo heedi kono foof ko gotum saka noon kadi to yimɓe foof goni julɓe ɗo eywa kono noon hande mbiɗa sikki tan wona Guine tan notortoɗa walla ko nandi hen rek sino soga amen min darante ga galle fetta ga te ko ɓoyani ko min ji on Mauritanie kadi joni tele Mauritanie ɓe gembiti on toon awa ko noon ɗe wonno ɓiɗɗo so jibinama so nafi tan hankkadi yaajat e heewa yummiraɓe heewa babiraɓe heewa bandiraɓe yimɓe foof poɗono ɗum ko ɗum woni sababu ɗum waɗi neɗɗo ne ñaago Allah so ɓiɗɗo jibinama ɗan ene du'e yo Allah wurnu barkina so barkini tan yaajat kono so tawi o rewani lawol tan hay baaba o sene haala wiyata yummo ɓiye o waɗi bone kadi ayi saabu kanko hoore makko o riwtan ɗum ɗo makko kono noon so moƴƴi o wiyata ko ɓinguel men hankkadi leñol ngol foof kala pullo tan wiya ɓinguel meɗen ɓiɗɗo men pullo o aha ko noon wadde mbiɗen jetta on kadi hono noon bandiraɓe men guila wonɓe Guine ha seere men wonɓe toon no Abdoul Hamid en ha noon Abdoul Aziz en Ahmad Tidiane ha e ɓesgu ngu foof min calmini on min juurima on eywa bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayaw men Piindi TV kono ɗo kadi min calminta mawɗo o galle o eywa hono Abou Diop eywa gongol so Allah jaɓima en gartoy ɗo kadi aljuma garo so walla ko nandi hen gartiden kadi e gando goɗɗo so Allah jaɓi inchallah foof ina bismaɗo foti koye jeeyaɗo foti ko almudo Mouhamadou Ibn Abdoul Wahab o walla to jomum wawi jeeyede foof ɓay tan ko julɗo eywa ina jogui yiyande muɗum e diine he ina jogui faamu muɗum kadi ina bismaɗo so ari kadi kañum ne laɓɓina haala alhaali muɗum wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ha gongol inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam.